baš slučaj ovako. Volim znate šta? Bro, sad ključim, ja ću on još nejaču. Paziš na zrake da sve živo. Ko ti je mobitel? Daj ću gore. Ko ti je gore ti je mobitel? Okej, sad, okej, to je jedan. Jesi snimaš? Da, snimam. Znaš ti moraš? Napravi mjesto za mene. Pa, pokušat ću. Maknut ću, kroz moje noge prođi, isto uđi kako sam ja ušao. Znam, samo napravi mjesto. Da ti rekao? Dečki, sad samo da ovako malo snimimo kako... Još jedan stane. Još jedan stane. A čekaj samo malo, neko nam treba još. Ajde zovi Tomasa i mršave. Stani, dođi tu. Da. Dođi tu, stani. A sad stisnimo gore. Ne, čekaj, nećemo prestati, nego, evo, daj, nastavi snimat. Stane još jedan čovjek. Da ja probam ući. Stane još jedan čovjek, jebate on, 80 kila. Stane sigurno. Stane 100%. Još jedan. Ne snimi sad izvana kućicu. Ja ću poludit, ja ne mogu gledati. Ico se može. I sad snime kak izlazi. On 3 velika čovjeka. Čekaj, sad Joj. grupni snimak. Ako pasne na svijeti. A čekaj, dvojim se kao nikada, znaš ono. I kućica naša. Evo, bila romantika. Joj. Kak sad?